Yes. Yes, Alima. Энэ дуудсан газар бүр гоё гэрэл асаа нэг гэрэл боллоо. Тэгээ энэ төв мэдрэмжийн систем дээр ажиллаж байгаа надад бүр миний амьдрал бүр тис өөр өөрчлөлт бий болж байгаа. Төв мэдрэмжийн систем дээр ажиллаж ер нь бүх юмуд ингээд дараалалтаа ороод сансан бодсон бүхсүүдээ би хийгээд ингээд бүх зүйл өрнөөл яваад байгаа. So during the exercise, I saw a lot of lights around me. Since we have been working on central nervous system, there are so many changes happening in my life. And I asked, like, what exactly happening? And she said, it seems like everything is going back to routine and normal. Just not a lot of hassle bustle. It's just a really nice, balanced, routine lifestyle. That is a lifestyle. But what she expressed in the beginning, that she saw all this brightness and lights. Brightness, light, yep. So these are all the electrical movements. So when electricity passes, and there are certain points where the light, where the two electrical connections happen and they intersect, at that time light is created. So she's been seeing that light. That is what's very interesting to know. So just to let you know, that is the importance of the light. And I saw silver light. You've seen silver light? Yeah. Okay. Very bright silver. Yes, bright silver, because it's at the level of the body and at the level of the soul. That's wonderful. So I want everybody to know what you people are feeling. Only then it's a reality. Now, can I measure this? Can I measure what she's saying is correct or not? It's possible to measure. Subjectively, objectively, investigatively. You can even measure the voltage of your body's voltage changing with this exercise. I want to tell you that. And how many millivolts it changes, all that you will be surprised how much it changes. So this exercise is not just making a sound or something. There's a lot of things we can compare, and we can show that this electrical discharge is happening. Okay, teacher, beautiful. Тэгэхээр ингэж байна манайха. Юу яаж байна? Тэр гэрэл эхлээд харсан гэдэг тэр их учиртай юм аа. Яагаад гэвэл яг нөгөө юугаар энэ авиагаар дамжуулаад бид нар чинь нөгөө электрон гүйдлийг ингээд идэвхжүүлж өгч байгаа шүү дээ. Электрон гүйдэл чи өөрөө тэгж гэрэл болж харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр электрон гүйдлийг ингээд хөгжөөж өгөөд хөдөлгөөнд оруулаад тэгэхээр яг авиа тэр электрон гүйдлийг үүсгэж байна. Электрон гүйдэл нь бидний бие эргэнтэнд байгаа тэр болорчсон кристалчсан гэдэг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ кристалчсан буюу болорчсон тэр бүтцийг эвдэж өгөөд ингээд энэ лүү нэвтрээд тэгээд бидний тэр дотроос ангаах тусдаа тэр процессыг бол ингээд нэгэд өчөж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр тэр гэрэл харж яах гэдэг бол их хүчтэй. Тэгээ би бас тийм мөнгөлөг гэрэл харсан сая. Ингээд нэг юм хүчтэй гялалтсан гоё тийм мөнгөлөг юу гэж хэлмэ, нэг юм од шиг чимшиг мөө нэг тийм гэрэл харсан. Тэгээд тэгсэн чинь тэр бол яг сүнсний гэрэл юм аа. Сүнсний гэрэл бол мөнгөлөг харагддаг гэдэг чинь. Тэгэхээр энийг бол багш нь яг та нарын энэ мэдэрч байгаа энэ зүйлүүд ялангуяа гэрэл харлаа, мэдэрлээ гэдэг байгаа. Энийг бол хэмжих боломжтой. Хэмжээд хэдэн вольтын ийм цахилгаан гүйдэл энэ хүний биед явагдаж байна вэ гэдгийг ингэж мэдэх бас боломжтой байдаг. Тийм болохоор ингэж өөрийгөө мэдэрснээ ингээ бусдтай хуваалцсан гэдэг чинь маш бас ийм буянтай зүйл юм шүү гэж хэлж байна. За. Thank you for sharing.